Ka jing sngongo yo blai try kan rat ba ula ai ya ka sun beneng ka bakhoj bat ka bas ai ha ka ne ka sngi rakhe ya ka pas kha ka khan yo trek jong bana basau arjar ar phoar ki pai renget jong ka paris jawai ki la yo bane shong lang khri bane shimenta ha ka mas bakhoj ha bar ka yeng mane jong ka theresa bakhoj I Father Ferdinand Dakar I diocesan administrator jong ka jawai diocese I la long ilang dok kong san ha ka ne ka mas bakhoj Aku ketempa badukun badu mensim bakui. Bad mila pilihan iya ka kerdap sa kapam cuko Baay yang hingi kerpat kami Mamangi paraki iya ka dikasikar Jom kajing pa try Yindapan yenggang na kajing syay Jom kajing im Na kajing im batumay Kawan rata o mensim Jom mi Da utray yung iti supri sukun Jom mi Sura im matapasin syarikat Bat mi kajing lang kaway Jom mensim Bakuy Way you play, do not like you, no.
Kajim pule na kikam jong ki apostol. Hai kito gisi Petrus ulasdan bankren uwang. Hitip ya kata kaktir ya kembali yalap hakilen keri Judea. Na kebasdan na Galilea. Hadir ke baptisma balai yalap Yohanes. Wagumno ublay ulapan sede ya Yesus na Nazaret. Daw mensim koy pada kebor. Nada penipa de pi lemban kuris tungwad ki bahaneng. Sebab kuris udon usyong kamon jong play. Im jengmut ki bahaneng. Om ki bahaneng. Nama pilayap pada kejingyap jong pi laburi lang pada kuris haulay. Apa kuris ulang macing im jangi unpang dihiro pinpang lang batu hakapuro. Jerwai kan jerwai. Putra dan rengkat baki Kajing penperana kekubur mabha Kat kumyanis bakoy Agasngi kong jong katayo Kamaria Magdalena kalalet siya kajing tep dan step rengam katba dangdum bat kalayo I balaweng no ya mau kang na kajing tep kumta kalamare pagalet siya Simon Petrus bat siya uta wepat usundan uta uba ujisu bat bulaang hati Kila simno ya utrai na jintep bat ngimtip hae kila bo ya u bat kilong kmi kisamla bat kihab barik jeni agan negesni utrai pasca kabangi kenmau ya kejeng pat utrai Jisu hakum negesni pengkenmau ini ya kene ketin pasca kadai keketian kebatau ya no bat kamut kumno kadai keketian Hebrew kebala ya selok lang dan singla benong kan ai kecuk kejengmut kejitmu na kejengmut jong ke Passover ne ke Pascha jong kiju akaba ikan mau ya kejing lai lu kejing ya lai jong ki ya keduriau pasau kejing lai lu jong ki na kiki jang kejing long merau nak sepi jang seim hago na Egypt bayat tu ini hak jing pule ke bangi pengon benin jing pule ke balai
naga kitab Exodus nong ka khatsan dan hanu khatsan iwei yani Kristen iba mentah akan dikejuk ke Paskah kade kasngi jong utrai kabamut kasngi jong kejimipat jong utrai Jisu na kejiyang kabamut ru kade kasngi jong kejingjong jong Jisu ya kejiyang bat kejing pekra ya kejingdum kebathau ya kepop Balaang ini kintin gospel Yohanes nang gopra kata ngadong kejing syai jang keperthe jar babu yana unam ya kejing dum unya ya kejing syai jang kejing im ban yangi ki Kristen Katolik akan dikejuk pemerintah ke Paskah kadang ban ipen mai lagi ya kes tinggal baptisma jeni ban ni kup ya kejenisha jong kris akaba mu ai kebita hani ban kesni try Paskah ila kadang tin perayaan today is the day of the Lord. Let us rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah. Kadang kejuruai Paskah pilperen dan para gigi dunia nearby kejuruai. Today is the day of the Lord. Let us rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah. Kemudian itu negatif hallelujah. Mentah kesini jauh terai pada nama apa? Administrator John Diocese Reverend Father Ferdinand Khan, Gilindo Brinya Medikatikis Baro, Bagi Brigadier Shemaki, Bagi Lom Saki Bishisha John Jimmy Padu Chris, Miguel Pad, Hallelujah, Miguel Pad, Hallelujah, Nagbunta Negrim Pakistan Jongi. Baka jingye jika jingmi padu pres kante sang yangi, daga jingye terlibat ke jingye in, bangin lain daga nopo ke jingye paya pra, Miguel pada haleluya, Miguel pada haleluya.
Badau ju mensil mensauha bat pengkoi ya kini kijing ai kebagi wanra banduk kentang yiki baginduk pelalong cagamet bat kesnam jong trai jungi Yesus Kristus bala hukum yangi banpen mentai ya kini kijing maya namar maulgi hakame balai tino yo lachim ya pu nagabayo ya me ladwai kerku bulat dia bala ai lagi sunran uang tochim batobang nagani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya gaban IT na gabentai jompi Hakajo berkam nalayabam lachim ya kuri benda kabaingo ladwai kerku bala ai laksran uang tochim batodi nagani pi baro namar kani kalong kuri jakasnam jonga jong bitutang matmai batbam cukun ya mi nagabentai jompi bat nagabenta kibobun ya ban ma kipop tole igani ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Cristo